Soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim marad. Terus wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum mufsiduna walakin la soal kedua. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. وما يضل به إلا الفاسقين.
soal selanjutnya. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثنا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Ulang lagi. Saya ulang ya soalnya. Ini masih soal ya. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Itu ada punya kain. Jangan kamu curi. وظللنا عليكم Enggak ada bihinya ya. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. كانوا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12
علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Ya. Udah berapa soalnya? 3. 3 ya? Baru 3 ya? Satu lagi ya. Soal yang terakhir ya. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Mulai itu ya. Nah, berarti kalau satunya di bawah ayat 100 ya mungkin ya. Masih di bawah ayat 100 ya. Sampai dengan ayat berapa di satunya? 108. Oh iya iya. Kalau yang ini udah 119. Baik ya. Nah, tutup dulu. Barakallah. Baik ya, kita untuk pembelajaran kita hari ini karena udah jam 5 lebih sedikit ya. Ini sebenarnya hari ini sebagai tambahan aja ya, tambahan aja. Kalau nanti di jadwal selanjutnya, ya tetap hari Jumat yang hifzilnya, hari Jumat sama hari satu kali aja ya. Ini sebagai tambahannya, kebetulan hari ini kosong, belum ada kegiatan lain ya, makanya kami tambah untuk hari ini aja ya. Tapi kalau nanti minggu depan itu tetap setiap hari Jumat. Baik, jadi karena cuaca pun agak mendung-mendung, kita khawatirkan nanti hujan. Sementara kita pada sampai di sini, kita akan berjumpa kembali pada hari Jumat yang akan datang bersama dengan guru kita yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.